Tala falava e nei vaenga o telefonu o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua ua toe whaamamalu e le malo New Zealand ia sā matapu tau he whaatau inga e whaasanga i le malo Iran ina ia tāla whenga iai ma whaaiunga a malo au whatasi. O le nei tūlanga sa whailoa whalau i tele le minstara vai whafo o wasa mana ia Winston Peters i le whaaiunga o le vai aso o mawai. O le astona i le ana amata whaamamalu ai ia sa fau nei a le whaalapo tonga o malo au whatasi e whaasanga ia Iran. Ona ua lātou le tausisia ia tuutuunga ma ia inga o se mulienga whaalawao malo e awhia i le malo si anga whaaniukilia le ana sainia i le tausanga i lua awhis fulma le lima. O sa matapu fau nei e whaasanga ia Iran e awhia i le tāwhia leo a seta le nei atunuu o loo i te tonu o isi malo o le larulangi. Ai whapea i fwoi o na whaasa ai manisi o tai o le malo mai le asia si atu i isi atunuu ai whapea fwoi o na tāwhia ai ma o loa whea vea ai. Ua whautua ina fwoi tangata o New Zealand ina ia matua whaai tete i so se i tua inga o whesota inga i le vāma tangata whapea ma company i le tonu o le atunuu le nei o Iran. O lo mausali pea le manatu whai tio ma le fia o le minstala se fua mālaloina i se fuafuanga le vasenga o fo mai mo le whaia leo se lātou te tele ma tāo fia ai lātou ngāluenga i le vāia so nei. Whailo mai le minsta ia Simeon Brown i le whaiunga le vāia so e le whetau i leo fuafuanga le vasenga o fo mai o lo maho fau o ia e whaia se swinga i le tūlafono ina ia tāo fia ai le tu ai ngau whainga i le lumanai. O le saunoanga le minsta i le teleina o le whontanga wha le tūsanga le susaiete a mai sa ia whai tio ina i le nei fuafuanga li i matama i ta i mai na ia tā wai. O le whaia o le te o le a te le lava se a whai na i o ngase. O le hoi manatu o le li minsta e langalangoina le minsta o le puipuinga o le minsta hoi lea o le awhinga luenga le maloia Judith Collins le na ia ta ua i se tusi o tu inatu i tai o uni o lo wha moe whaia le nei te e whapea o le whaia o le te o se tulanga e mafua ona o mata o whai o malo. Ai e pei ona si lo fia o le mafuanga o le toe whaia o le te le nei a fo mai ona e le i maua lava se tali mai le whainga malo o le mata upu o lo fina wai i o lātou te tongi. O le astofi o le vai sa nei la so luas fulfa o ke topa o le awhaatino ina ai le te ma le tau fia o ngā ruenga fo mai mo le umi e whai tūla a matai le se furu tasi i le tae ao. E tusa ma le wha awhe le a whainga o fo mai ma fo mai nifo o le a o fia ai i le te wha o popo iai ma le tolus furu ono awhe o tausi so i fua po nurses e whai ngā ruenga i le tonu o whale mai uma o le malo. E le ngate lea o le whai ua whai lo mai le susaiete o whai aonga e tusa ma le wha se furu awhe la whai o whai aonga o le ao lātou langolangoina le te le nei o fo mai ma ta hao fia i fwoi mā lātou ngā ruenga i le stofi. Whaeloa mai fwoi e tausi soifua e ngā rulua i le tonu o le mta ngā ruenga o whadupui po le corrections a toa maistangata e lango i au nanga whaale soifua māroloina o le au i fwoi mai lātou uma i le te le nei e langolangoinai i le mta upo lo fina wai le sosi o li i matamai tai fo mai. E se fulu ma le toru pasene na si iti ai la whai o awa no whai ngā luenga na whaasara lauina i lunga o le trade me i le toru masina ua tuana i atu nei o se tulanga e atangi ai le anga i na wheo lolo o le tulanga tau ngā luenga ai mai se lava i le motu i saute. Peita ai o ia whai numela o lo tu maupea o na o tesi ma le valu pasene ma walalo ai na i loa wanoa whai ngā ruenga sa whaasara lauina i le tausanga na te nei. Whaalia mai e le tamaitai o Nicole Williams o le kompania le Trade Me o le temi nei o mai tauina le te leo wanoa whai ngā ruenga o loo iai i le motu i saute. Na ia ta ua o le tumalo Southland e luas furu 5 pasene ua si iti ai le te leo wanoa whai ngā ruenga o loo iai.
so tu iai ia Otago e fitu tesi male tasi pasene ma Canterbury e ono tesi tasi pasene ai i tono o le tonu masina a toa ua tua na i tunei o Canterbury e o pito i maurunga i le sitanga na iai mo a vanoa whaingaruenga sa whaasa luina ai e luas fululua tesi male whapasene whaatusa i isi tu ma lo uma. E lata i le awha o pālota whaapitoa ia na whaia i au kilani e le i whaonga ina i le whaitaunga lo ia o le taunu unga o le pālota whaalota i whale e pei ona sa whenga ia i le vaia so ua mawai. E siri atu le se fulu afe la whainga o pālota whaapitoa sa whaia i le taunu o le tu ma lo le nei o au kilani. Ai na whailo mai i le pulenga po le City Council e wha afe se lau onus fulu dua pālota whaapitoa e le itaulia pe ele i whaongaina o na sāsi se le whainga ma ele i ato toa fo i whaamtalanga mō mia ai o nisi fo i pālota ele i sao whaamtalanga o tangata pālota na o fia ai e luas furu iwa tesi ma le tolu pasene la whai tangata pālota o Aukilani na pālota le whainga pālota o le nei tūsanga o se a whainga e tūsa ma le tolu se lau lima se furu afe ono se lau fitu se furu fitu tangata Whaatusa lea i le pālota le lua awhe lua sifurulua e tolu sifurulima ma le aho pasene la whainga o le au pālota na whaatino i nā ia la tau pālota. E pei ona si la fia na tau e whiliwhilia e au kilani la tau pule nuu sa iai o Wayne Brown whaatasi ai moni sui fau se to lima mo le la tau pulenga po le council mo le nei paia inga o savalia e tolu tau sanga le umi. I nai tala mai whafo i Penetania o lipotia mai a ile ave se leo to finga tau loa whaale mā lo ma le te tonu o le ai ngā tupu o le li pelestene o Andrew o ia to finga e a fia ai ia le tūlanga tofi sa ia o mia o le Duke of York e mafua ona o le tele o whai tionga e whaasanga i le li pelenise le nei e tūsa ona so tanga ma le li ingo i a Jeffrey Epstein le na maliu i se whalipui Amerika a o whaatali luna whaamisinonga i ni morianga sa whaasanga i a te ia. O le li pelenise i a Prince Andrew o le uso le titi o le tupu o Peretania i a sa lesa le tolu mai ua tele tūsanga o whea ngai o ia ma whai tionga whalau i tele mai ua ilonga o nā whai na ilo na tūlanga tau le leia. Ele ngata i ona sotanga ma Epstein ai o se lipoti ila tamainei na ta wai whapea o se tasi o paanga whaapis nisi ala li perenise le nei o se sipai ale malo o saina. O le la o whaatanui nai le tupu ia sa lesa le so loia o tofinga alo ia wha ale malo o Prince Andrew o se whaaiunga o ioi o ia iai ai pitai o lo tumo pea o na ia whaalia e mama o ia ma ia tu ua inga uma. I le Pasifika, ua lipotia mai le pasia le senate o le malo o Falani o le toe tōlo pōina o whainga pālota whaalota i whale a tumotu o New Caledonia. Lua se lau iwa sfuruiwa i la tōna i oe ina le fuafuanga ai whaas furulua na te te iai i le tonu o le mauta maurunga o le fono whaitu la fono o le malo o Falani i le whaiunga o le vai aso. O le whaiunga ua langolango i naise ngā fono le fono whaitu la fono New Caledonia i le amtanga o le masina nei. E pei ona si la fia o New Caledonia o stasi nei vaenga o le Pasifika o lo fina o pēr mo so lātou malo tūma oti mai i pūlenga whaakolone le malo tele o Falani ma sa tūla i mai ai ni vevesi ma tautia i le tausanga uamawai ona o mata opu tau i upwhai o malo. E lua nisi aia inga fau o whaai lo mai le minstau lati na elutele o Louise Upson mo tangata o lo maua le benefiti ina ia sanga viso so ni ai il sa ilinga o ni alatou ngā luenga tū mau. O ia aia inga po o tuutunga fau o amata wha mamalu i le so mai na whaari mai le minsta o tangata uma e le usita ia se tuutunga po se aia inga o le benefiti mo le teimi mua e te tau o na lātou whaatino ni sa ilinga se tolu o ni ngā luenga i le vai aso, pe o le whaatasi e tu le i se Paul Kalame mo ni awa onga e sue ai ni ngā luenga. O le amtanga o le tausanga nei, le fo isa wha mamaru mai ai nisi a inga se lua i se vaenga o le whainga e whaingoina o le traffic light system,
lea e au fia le tuina lea o le afo le benefiti i se card fa so mo iai po o le mo mia lea o tangata benefiti au wai se por kalame au ina ito mai manga waa mo ngā ruenga. I se so ngā wale swa sa lau New Zealand tu so le name ta au pu le masino masi nei loa ai o tangata na wha marosia o na ave sea le afo le lato benefiti o na ua le usitai ia inga ale matanga luenga sa le ima whai o na lato rutongi o lato whale e no nofo ai ma o ai se tūlanga ua lamati ai le ono le to iai o se whale e wha mautu iai. E lata ile lua se lau la whai o tālo sanga ua maua le ofisa o whemalanga inga mo le visa wha apitoa mo mātua le long-term parent visa i le tonu o le lua vai aso talo na te Tala ia le visa. O le visa le nei whaingoina o le parent boost visa mawai la wanoa o mātua o tangata ua si seni ma ua nofo mau i New Zealand au mai ai o lātou mātua na nofo i New Zealand nei mo le umi o i le 5 tausanga. Whaero mai le whaatonu o le visa, po kalame o le visa o le Immigration New Zealand, o le o Chuck Gilray, se lau iwa se furu walu la whaingo tālo sanga sa tu inatu i le lua vai aso mua mai o le wha o ia tālo sanga ua talia a o wha ngā solo ai o na whaatino. Na ia tā o fōi o lo o iai le manatu o i le wā o le lua afe ma le se furu afe la whaio tālo sanga o no tu inatu i le mtanga luenga i le tausanga mai tangata i fia wha o ngā ina i le visa wha apitole nei au mai ai o lātou mātua. O le mawanunga o le tau o loa wha pe ai i la fonga tutongi ma le tau o le eletise o nisi o mafuanga o le asiti ai se au wha inga pito mawanunga i do tonu o le 15 masina ua tuana e tunei le fu o le inflation ia po o le SSN o le tau o loa ma le au ngā po le malosi o le tupe ma le tamao a inga o New Zealand. O ia tūlanga e mauti no le matua haafi ai e tupe wha soa a inga te itasi e moise i le tau o le soifuanga. O le tau sa wha mawina o loa mo le tonu masina le na umaya se tema sa si tia le tasi pasene ma wha peo na si tia ai i le tonu tesi o pasene le fua wha le tausanga o le inflation mai le lua tesi ma le 5% na iai i le masina o Iuni. Whaalia wha peo le tau po le tutongi o whale a toa maisi o loa e mo mia a inga uma o mafuanga o tu ia o le sitanga e tasi le pasene pe ona wha ailo mai. Wha apopo atu ia i malafonga tutongi po rates ai maise o le tau o le eletise wha pe foi i a tau ma wha iai fuala au aina ma ano o manufasi. O isi vahenga sa si tia le tau e au fiai le tau leo fe malanga inga wha pesa o whanga i le ACC ai maise le tau o pensini maswau wha pe foi ma pase se i valele. Whailo mai e Mark Smith o le ofisa si nia tau le tamau a inga o le wharetupe o le ASB e le na o le afianga o le tau o loi le tono New Zealand ai wha pe foi o na afiai ma le vahenga tau o le tradable inflation le wha le tau i le tau o loi e tunu i whafo e au fiai le pensini ma le swau ma le afianga o le sui ingo tupe i tu langa wha le va o malo. I tālonga, i laka pīliki sa mātaina ma tau whao le tālonga le toa Sāmoa ma le kiwi e New Zealand i le tālonga mua le sailinga o le Siampini o le Pasifika le ana whaia i au kilani an nafi e pe ona sila ma mai mo ia i le TV e tā le mālolonga o te tusa e ta i se furulua ai o le tālonga le nei e mai to i se furu minute uma le taimi ai o lo o te tusa pe ta i se furu ma le valu se ia o ai ina toi maua leisi si koa wha au popo le kiwi ma mano ai i ai e lua se furuwha i le se furuwalu o le toa Sāmoa. Ai i le tupau ta maa itai e lua ai na malo ai le kiwi ferns a New Zealand i le fetu o Sāmoa. O le tālonga le nei sa whaia mua i la so anafi o le whaia le tālonga le tupau o li o ai whai o le tālonga le nei ta maa itai e lua se furulua New Zealand ai lua se furu i le fetu Sāmoa. A mata ina le tau mawhai le fetu Sāmoa e maise lawa i le awha mua. Pei ta ai o le awha whai u na mawai i ai e lua se furulua New Zealand
mano ai I le tālonga mua le nei. Ai I le kapi uni o le aua Canterbury le malo I le semi-final luna lua o le taumisanga whaitu malo le NPC le astona ai I le vā ma le Magpies o le Hawke's Bay o ai o le tālonga I fast food tolo Canterbury ai se furuiva Hawke's Bay ua sa uni nei la I Canterbury mo le final o le NPC le o le atali malo ai I le aua Otago I le whai ungo le vai so ia o le whai ungo le nā o telefau